lapar lo bersihin lapar semua tenan ya kene gajin barok kowe dene barok hagarta kowe shifo snem bilala menroy kum tu kuma pino somanan idea ni tapti ko jam na matai Christopher Sopo Congrats boy batro one pisani email sana kamay sana trong kamay sa tay trong kita one masih sa kamat bay one sa kamat one sa ai kajing tapti ka bajang na kabatay kini Christopher in Sopo ibala hikai ba Christopher ni sotu ma kapor jawa kami kaila yo khur manwai man simbata ni ka program jungi ri bhai do so tan bani dam kum kini ki long kami ki ba ai la ki khur ma ha ki ya chaklan ti ba ba ki le ki kam ba ni don kam ba ki jing ka san ki khur jo sim kan sa ki porlok lok kami long pa ki ba do sim kan sa jang kom i ba ai la ki khur ha ba ki ya
hakal ngerti kepada empat kikerjaan apa kitre di kampung bah ini sama teman kita terus email dalam buat Christopher Ross. Christopher Ross. Yes, sir. Halo. Halo. Hello, sir. You like to sing well? So, So, Christopher Ross. Kat Ross ni practice ni. kabilang sesuatu tu, sir. Kum dong ni. So, Taruh item. Aku mau ada practice tense. Okay. Kau cingrai ke bapa cingrai babi ke bapa sekolah tenat bah. Ma kum kasur jongpi, kum karyam jongpi, kum kacing slur ke jongpi, kum action ke jongpi, kum nong ruai. Bapi le. Kamu kau pilih ke tu kamu pilih apa yang kau pilih jong kacing ruai. Deh. Kinong ruai bar ki professional singer ki le bagi ti kulun ke line ki action ke ti. Namar balik ki bat yang kau pilih jong ka music. Sudah, kami kasi ngeliat bit ke jongki. Hari itu ngeliat jongki kum tu, lani kum tu, kasi ngering jongki ke tu. Katu kapau ma pi tahu yang kasi ngering ke jongki hadu kat nongan ring. Namar kasi ngering ke tu kata ka measurement, ma skill. Hadun ka 4 ball measurement, 6 ball, 2 balls. Hidun kum tak tep. Dan ring kasi ngering jongki ka 4 ball measurement. Tapi ring cek dek, aku ka jingkwa atau jingkwai. Pilala, nang kapna ka jongki pilala balik hadu kat tu. Ki. Kalau long yang di bawah yang asli, kum undang ruai, bukan ada sisa undang ruai. Deh, toh boleh undang kerku yang di, undang jalan nanti yang di, undang tin nanti yang di, kum bapiriam undang kerja kasih kerjaan juga dalam karong kabali, mo kabali bar silver. Tekermet pada mesin jampi rakan li, kum kayor, mo kan ini. Cuang, kan mesin jampi wan ailat bah utu setan penting ayu lakati, mo lakati, lakatepe, lakai dia. Ya yang nanti kepada itu. Kau kamu sendiri lebih ayat kau kabali, berpernai, mah, mana syahmat, konggo yang email kau, kasi konggo kan, nengkong yang email kasi konggo yang boleh, nak mau hai kata, walaupun konggo yang email, kamu yang boleh kita melakukan konggo, kami boleh, kau ayat email jompi, kata kita ki boleh kita apa teh, situ ni, boleh menengkong untuk apa yang bang, ngingin, dan lagi boleh kita kita kami kepa. Dan repi dan dia boleh kita email jompi dan hasil dah jompi. Kenapa kata Kongo yang email jompi? Sebetulnya Kongo yang email jompi, but kayak kebawa mai sudah Kongo. Lasai sini dah pilih lasan ruas saja, nampak. Dalam orang dalam kami kita cek kata teman wan yang kita dia ni. No, wajib kita saja, nampak. Dia boleh lai kerpang itu kesam ke kerpang, bapilong nongrai. Nanti pasti singkat kerteng jompi diberi mana kita tu Christopher Ross beri nongrai, mah pilong nongrai. Nak lain jangan, yes, nak kuat ini bagi kita sutra, yes. Lajuruan, yang mana? Dia kan dia juruai di orang bapa lajuruai teh, lajuruai hey, yang mana? Dia kan dia juruai tu lah tahu yang di meja jompi ni aku tu ni, tahu di meja jompi. Tahu ini juruai, kabel tahu juruai, ukar juruai, mah Kemudian di meja jompi inang bahan tahu juruai ni. Đây nè, nama dia juruai ke kau ini, dia bebas kata firman Tuhan. Kita air dan siang, kita semua penelong, dengan kru kalau long kru babi air kencing senang. Om tanya ini nè, dia yang ibar wah ni. Đây nè, dia saya siang, aku abang ada EFP, ada final. Dia wan ra ke juruai ke bakap subang syusyu, try mei jong bi tahu le bakap subang, deh ni ya, keban saya syarat baru ini, deh ni ya, dia wala kataru, dia belajar practice syusyu, bahkan kambas, kan kams mau tenang, dia kumtai, Shanya, Shanya, Zon tolong. dah kalian ke zon ni, ila select GFP, syarat final. Ila saja Indonesia ketujuh Joni, si Pongo Indonesia dan Grand Finale Januari boy.
idol. Ai cái thằng chị macam seksi. Ai yang thằng chị macam ni main bagi senang tu Wai. Acha. Kiwan yang bagi super yang nong senang je Wai. Tang si dekat email Wai bagi senang tentang Wai. Terus. Ai cái son Wai email si dekat tang dia. Nong senang je Wai. Susi nga tinamdan sir hande. Bidang tengmat senang. Mo, ni Wai ai cái son ai